Agaw pansin ti t-shirt daytoy alalaki iti ili ti San Juan, Ilocos Sur. Vaccination card ngamin ti nakaimprenta ti t-shirt na. Iti pan na kay numan ti balitang Ilocos Online ken ni Mick Jade Villamar na pukaw na kanon gamin ti vaccination card na. Kanayon daytoy rumrumoar gapo iti trabaho na iso ana panunutan natin nagparamid iti t-shirt. Inlawlawag na nga inala na ti detalya ti vaccination card iti RHU. Napanurot ko kami sir, itang pa red t-shirt. Napukaw ko kami DJ vaccination card ko. Sulat tayo sir, napanak jibigan nagibang ko. Kaya nalpas na nagibang ko, napanak primasyal di may isang mall jibigan. Bibirohin na DJ card ko, may parang ko sir. So yung ngatok DJ long sleeve ko. So nakatatak mo DJ t-shirt ko dito eh. Yung ngatok kan punay kiktok DJ lady guard. Punay mo talak na na nagtaltalikod ti katawanan. So DJ kinastraight na bitten sir.